اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك استمسك وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم 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 وأتوب إليه استغفر الله العظيم وأتوب إليه استغفر الله العظيم وأتوب إليه استغفر الله العظيم إنه كان غفارا استغفر الله العظيم إنه كان غفارا استغفر الله العظيم إنه كان غفارا استغفر الله العظيم لي ولوالدي ومعلمي استغفر الله العظيم لي ولوالدي ومعلمي استغفر الله العظيم لي ولوالدي ومعلمي استغفر الله العظيم لي وللمؤمنين والمؤمنات استغفر الله. الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من العالمين. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم كلمتان خفيفتان في اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ببركة الفاتحة. Terima kasih kami sampaikan, mudah-mudahan dengan pembacaan tahlil barusan pahalanya mengalir kepada ahli kubur kita semua. Amin, amin, Allahumma amin. Hadirin segenap para undangan yang dirahmati Allah, memasuki acara inti pada malam hari ini, yaitu Mau'izatul Hasanah yang dikemas dalam bingkai ceramah agama. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Muhibbullah Khalil. Beliau selaku pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Pacaran, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Dan kepada beliau kami haturkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan
عبده ورسوله وخليله وصفيه أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد حضرات الأجلاء حبائبنا الأحباء وعلمائنا الكرماء segenap para habaib, para dzurriyyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Al-Habib Idrus bil Faqih wal Habib Sulaiman Barakbah, dan seluruh para habaib tanpa terkecuali yang kami tidak bisa sampaikan, tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim dan mahabbah dari kami. Mudah-mudahan para habaib, para ulama senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat, bisa membimbing kita dunia akhirat, amin Allahumma. Wabil khusus guru kita, orang tua kita Al-Mukarram Ki Haji Hasan Rais hafizahullah wa ra'ah wa adama baqa'ahu fi khair wa afiyah, dan seluruh keluarga Majelis Tanwirul Qulub tanpa terkecuali para hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, di malam yang istimewa adalah di malam Jumat, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian dzikra Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikumpulkan di satu tempat yang baik bersama orang-orang yang baik dalam acara yang baik. Mudah-mudahan ini pertanda bagi kita adalah kita tidaklah bubar dari majelis ini kecuali dijadikan orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Beliaulah pembasmi kejahatan, beliaulah penumpas kebatilan, beliaulah penegak keadilan, beliaulah penanam syariat ilahi, beliaulah adalah penebar kasih suci, dan beliaulah satu-satunya orang yang akan memberikan syafaat kelak di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita bukan hanya mengaku sebagai umatnya, akan tetapi kelak di akhirat akan diakui dan akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Faqir tidaklah berdiri di tempat yang mulia terlebih dihadiri oleh para habaib, para ulama, para kiai, para asatid, imtithalan lil amr, wa ma gumtu fi hadzal makan illa imtithalan lil amr. Tidaklah kami berdiri di tempat ini melainkan karena perintah dari guru, perintah dari orang tua untuk menyampaikan apa yang akan dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan izin Allah apa yang Al-Faqir sampaikan akan menjadikan tambahan ilmu yang manfaat barakah insyaallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Faqir secara bahasa menabi estona matur. Karena kata beliau, Ki Hasan yang datang campuran, nggih nek tepak Jawa ketepaan Jawa, sing gak ngerti Madura ya menengo, nek tepak Madura ya wis Madura. Dadi sak metu-metune punan nggih, sak enake cangkem kula punan nggih, sanggep cangkem rusak ngene iki wisan nggih. Wis sak metu Jawa nggih Jawa, metu Madura nggih Madura. Lek kate Jawa terus rada mikir-mikir. Jare wong Madura burik semebut kembutan kula lek kongkon Jawa terus. Kadang-kadang kate ngomong dengkul kliru tuut. Wis kadung biasa ngomong Madura, lebih lekoh Madura. Alhamdulillah. Niki wonten ibu-ibu mboten wonten?
Mboten wonten nggih. Alhamdulillah. Mugi-mugi kepanggihan kita dalu menika insyaallah dados sabab kepanggihan terus sampai tenggene swarga insyaallah. Amin Allahumma. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Yafa'i mengatakan, wonten sing dawakan Al-Imam Al-Yafi'i atau Al-Imam Al-Yafa'i, beliau mengatakan man jama'a maulidan, man jama'a ikhwanan li maulidin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa hayya'a lahum ta'aman wa ahla makanan wa sara sababan li qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'athallahu yaumal qiyamah ma'as siddiqin wasyuhada wassalihin wa yakunu fi jannatin na'im. Barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudara seiman seagama, ngumpulno bolo lan tangga dulur-dulur sampean kumpulno, perlu nih limaulidin Nabi untuk mengikuti hormat tenggene lairi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hayya lahum ta'aman, disediakan makanan. Wa ahla makanan, diberikan tempat yang layak yang istimewa. Wa sara sababan, dan kumpulnya orang tadi itu menjadi sabab membaca solawat, membaca maulid, sejarah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mengumpulkan orang lain untuk membaca maulid hormat lahirnya baginda Nabi, ba'athahullahu yaumal qiyamah, maka insyaallah kelak di hari kiamat orang tadi itu akan dibangkitkan di hari kiamat ma'as siddiqin, akan dikumpulkan dengan orang-orang yang as-siddiqin, wasyuhada, orang-orang yang meninggal mati syahid, wassalihin, bersama orang-orang yang saleh, wa yakunu fi jannatin na'im, dan orang tadi itu insyaallah akan bersama mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Bagaimana tidak, tiang niku ngumpulno tiang lintu sing perlune kangge maulid ndak ono tujuan kecuali krana iman. Tidak ada manusia, tidak ada seseorang pun yang mengumpulkan daripada orang lain untuk menghormati daripada kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali orang tersebut dilandasi karena keimanan dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulo yakin niku wisan pasti, Pak. Ndak ono wong melo acara maulid kecuali sing tumut nderekaken acara maulid kecuali wong sing duwe iman. Lah ndak iman ndak kira seneng nang maulid. Mun tak cinta, mun tak lebur ke Kanjeng Nabi, tak kira rokno ro ahormat de lair Gusti Kanjeng. Wis, apa cukup cinta? Ndak cukup. Apa cukup bondo sampean seneng mulutan jarine masuk nang gene swarga nek hormat maulid kok dhisik ojo leren ngajine. Lek ngajine setengah-setengah akhirnya pokok mulutan setahun sepisan, bareng ngono gak usah sembayang, gak usah poso, swarga keliru dalan. Makanya wong cinta niki ndak langsung cinta. Pertama, ma'rifatuhu, kenali dulu baginda Nabi. Karena tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kenali Kanjeng Nabi. Maaf, 1000 maaf, umat Islam sekarang sudah tidak mau lagi mengikuti sejarah Nabi. Sudah tidak tertarik lagi kepada ilmu Nabi. Sudah tidak cenderung lagi kepada akhlak Nabi. Nun sewu, mungkin omongan kula wis dak payu, Pak. Khususnya di kota besar Surabaya. Tapi kita sampaikan. Nih, saumpama sing dugi niki tok, wis ndak usah akeh-akeh. Sing teko niki tok, sampean kenalno akhlake Kanjeng Nabi, sampean kenalno kemuliaane Kanjeng Nabi nang sapa ae. Saimene akeh niki. Insyaallah tiang sing benci bakal seneng nang Kanjeng Nabi. Nek sing teko niki ndak ngenalno wong sing kadang-kadang sing ahli majelis pun yo sik ndak pati kenal.
Ma'rifatuhu, kenali dulu baginda Nabi. Seandainya mereka orang yang membenci baginda Nabi, seandainya mereka orang Amerika, orang Cina yang membenci kepada Nabi, seandainya sedikit saja mereka tahu tentang Nabi, demi Allah dia akan jatuh cinta kepada Nabi. Karena gak kenal dengan Kanjeng Nabi, Pak. Umat Islam tak pati kenal dengan Kanjeng Nabi. Bagaimana mereka akan memberikan contoh kepada mereka bahwa Nabi kita dan Nabi mulia, lah umatnya saja tidak memberikan contoh kok. Bagaimana mereka akan tertarik kepada Islam, ajaran Nabi yang suci, sementara umat Islam tidak memberikan gambaran yang terbaik kepada mereka. Al-mu'min mir'atul mu'min. Orang yang beriman itu akan menjadi kaca, bakal dadi koco kangge wong sing iman sing liya. Nun sewu, Pak. Nek wong Islami gegeran terus, eker-ekeran terus, sikut kanan, sikut kiri, tendang kanan, tendang kiri. Ojo berharap wong di luar Islam bakal tertarik nang kene umat Islam. Kenali dhisik Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ma'rifatuhu, mengenali kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, bagaimana kita caranya untuk mewujudkan kecintaan kita, bukan hanya dengan sholawat para hadirin, bukan hanya dengan mengadakan maulid, karena baginda Nabi dilahirkan bukan untuk dibaca maulidnya saja. Baginda Nabi dilahirkan bukan hanya untuk dibaca sholawatnya saja. Kalau hanya sekedar sholawat, malaikat Allah Ta'ala dan para malaikat sudah membaca sholawat. Wallahu qad athna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana lakinna hubban fis sarairi gadda'a limadihi safwati rabbina wahadana. Kalau saja Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuji kepada baginda Nabi, para malaikat telah memuji kepada baginda Nabi, Allah Ta'ala bersalawat kepada baginda Nabi, para malaikat bersalawat kepada baginda Nabi, fama qaulu minna aw yakunu thanana, seberapa nilai salawat kita jika dibandingkan dengan salawat Allah? Seberapa pujian kita jika dibandingkan dengan Allah Rabbul Alamin yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya, yang telah memuji kepada baginda Nabi? Seberapa nilai salawat kulit sambian? Apa boleh salawatnya joget, Pak? Atau rok ketabuan joget? Iki duduk hormat nang Kanjeng Nabi, justru ngenyek nang Gusti Kanjeng. Hati-hati, kan sholawat Ustaz, kan majelis delok, wadai api kadang isine sing elek. Wadai elek isine sing api, milih pundi sampean? Wadai elek tapi isine susu. Wadai api isine tembelek, milih ndi sampean? Sing elek tapi isine susu. Ojo tertarik nang wadah. Ini Al-Fakir Muhibbullah saat ini tidak pantas ceramah, Pak. Al-Fakir mithlut tabl yusma' min ba'idin wa batinuha minal khairati khali. Cangkem kula ni koyok ketipung, koyok terbang lek ditabuh muni banter, tapi jerone gak ono apa-apa. Tong kosong nyaring bunyinya. Ya iku tepak kula niki. Esena tade keng munyin sesanta. Tapi berusaha belajar bagaimana caranya kita semakin menambah kecintaan mahabbah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ma'rifatuh. Kenalno Kanjeng Nabi nang anak-anak kulit sampean. Le Kanjeng Nabi nek sari maca doa, yo sampean sing belajar yo ndonga sampean. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Tangi turu ngomong nang anak-anak. Adabe Kanjeng Nabi lek mari tangi turu maca doa sampean ndonga. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Lu sampean ndak kenal no. Kati turun nyekel remote.
Kate turu musik pengantar tidur. Ya wis, mimpi apsa iku bendino. Kenal no nang anak, kenal no, ojo nang kapak nang wong liya sampean kate kenal no. Sampean kenalaken dhisik Kanjeng Nabi dek keluarga sampean. Ma'rifatuhu, kenali Kanjeng Nabi. Akhlake Kanjeng Nabi, dahare Kanjeng Nabi. Akhlake ya apa nang sing lebih tuwa, akhlake nang ya apa nang wong tuwa. Sallallahu alaihi wasallam. Saumpama wong kafir niku ero nang Kanjeng Nabi sethithik, Pak, dijamin mlebu Islam, Pak. Wong-wong kafir niku lek kebuka atine durung diceramai ketok nang senyume para habaib niku wis ketok punan. Sampeyan tingali wajah Habib Umar bin Hafid niku. Sampeyan ningali ngoten tok niku wis apa pikiran sampeyan? Akhirat wisan, Pak. Sampeyan ningali wajah Romo Hamid Pasuruan teng foto niku. Sampeyan tingali wajah Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf gurune Yai Hamid Pasuruan. Pikiranku lembek sampeyan duduk pabrik. Pikiranku lembek sampeyan duduk dangdutan. Habib Ja'far niki bendino hatam Quran, Pak. Sehingga beliau ketika sowan tenggene Al Habib Saleh bin Muhsin Al Hamid Tanggul, beliau dikatakan ahlan wa sahlan bil Quran, selamat datang wahai Al Quran. Boten dipanggil jenenge wahai Ja'far, boten, krana bendino hatam Al Quran. Sampeyan nggih ngono, diceluk apa tergantung senengane apa. Nek senenganmu Ares yo dipanggil Ares, senenganmu Bentul dipanggil Bentul, selamat datang Bentul. Senengane apa? Senengane rokokan yo selamat datang Asbak, ngene tok. Hadirin ingkang sangat kula hormati, nomor kali mahabbatuh. Nih, kula dereng membahas sholawat niki sian. Margane kula ngadeg niki jedak suwe-suwe, Pak, sungkan, Pak. Redeg kula ceramah di pinggir habaib ngetek kula, Pak. Wanian kula ceramah di ngarepe jenderal ngono di pinggir habaib ini redeg kula. Nomor kali mahabbatuhu, mencintai Nabi. Aja sampai ndak ono di jero ati kula sampeyan cinta niki. Nek wis mari ma'rifatuhu, nomor kali mahabbatuhu, terakhir mutaba'atuhu, norok bunte, Pak. Melok nang Kanjeng Nabi, ojo kabeh, lek kabeh ndak iso. Nek kongkon persis mboten mungkin, ndak ono wong sing iso persis koyo Kanjeng Nabi, hatta malaikat. Dikongkon niru persis koyok salati Kanjeng Nabi, kok koyok zikiri Kanjeng Nabi, koyok ibadah Kanjeng Nabi, hatta malaikat ndak kira mampu. Puncai ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mala yutraku kulluh, mala yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa kita ambil semuanya, ya jangan dibuang semuanya. Ndak iso 100%, 75%. Oh, ndak iso Ustaz tawon 50. Ndak iso 50 selawe. Ndak iso selawe tawon 10. Ndak iso 10 5%. Ndak iso 5% 1%. Pokok aja ono ndak ono blas. Lek ono blas ya wis berarti ndak pati kenceng. Ma'rifatuhu, mahabbatuhu, ma'rifatuhu, kenal nang Kanjeng Nabi, mahabbatuhu, cinta nang Kanjeng Nabi, mutaba'atuhu, tumut nderekaken sunnahe Gusti Kanjeng. Wis terakhir niki lek teko ngarep ono, nomor loro ono, tapi nomor telu ndak ono kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang mengaku cinta kepadaku tapi tidak cinta kepadamu. Katakan kepada mereka wahai Muhammad yang mengaku iman kepadaku tapi tidak iman kepadamu. Mereka mengikuti aku, perintahku, tapi tidak mengikuti perintahmu. Katakan kepada mereka, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika engkau mengimani kepada Allah, jika engkau mencintai Allah,
buktikan, fattabi'uni, ikuti baginda Nabi. Omong kosong, Pak. Lha ana wong ngaku kenal tapi gak melok, ngaku cinta tapi gak melok, omong kosong. Makanya ndak iso langsung terakhir mahabbatuhu niki kecuali kenal dhisik. Baru tingkatan kedua mahabbatuhu, cinta. Wong cinta nih napa? Sama wong cinta sampean. Wong seneng, mosok ana bosene ya. Wong cinta niki ndak ana bosene. Man ahabba syai'an kathura dzikruh, barang siapa yang mencintai sesuatu, maka orang yang cinta tadi itu akan selalu menyebut apa atau siapa yang ia cintai. Cinta nang opo ae? Cinta pemain sepak bola, mimpine yo sepak bola. Cinta nang penyanyi terus gayae, modele digawe, ditiru. Nih Al-Fakir pakai surban, pakai ridak, pakai imamah, runiru, Pak. Niru lumayan akeh wong salaman. Sanggu kiai bi oreng. Kiai dateng king karo abende surban melolo, kadang bersih karo Habib ke kula. Monggo Bib kula sanes Habib. Oh, ampun ngoten ta Bib, monggo Bib. Menang jenggu, Pak. Lah yo lho Habib bi oreng krana niki sunnah niki. Qassus syawarib wa arhul liha. Dawe Kanjeng Nabi. Lek duwe kumis ingun cuma ojo dawa-dawa. Pateten qassus syawarib, pateten sing pantes. Wa arhul liha. Jenggotmu ingun. Lho niki jenggot saiki diserang teroris. Ngerti nek iki sunnah, sampai film arek cilik niku sing dadi penjahat jenggotan, dadi pahlawan brengosan. Sapa sing jahat? Sing jenggotan. Akhirnya jenggot kesane jahat. Berhasil mereka. Berhasil mereka. Hah? Mboten dilarang ngingu napa? Brengos ingun. Cuma iki ojo sampai ndak ono ingun ndak pantes, Ustaz pantes. Orang ini songo tengah si kata WC tambah tak pantes. Dipantes-pantesno. Nek ono wong ngaku cinta nang Kanjeng Nabi tapi ndak terakhir niki ndak mutabaatuhu, ilang sing nomor 1 nomor 2. Mangkane nek ndak iso kabeh, ndak iso niru secara langsung, niru wong sing kena ditiru. Nek mboten saged niru secara langsung, sama niru wong sing iso ditiru, digugu ditiru, guru maksudnya, Pak. Alhamdulillah wonten Ki Hasan guru. Digugu ditiru. Ege-rage kadek pasetero. Guru. Digugu ditiru. Ojo niru sapa? Lha sampean sing ditiru kepengin dadi wong mulya niru wong sing gak genah. Wong kula barokah tiru-tiru niku lumayan kok. Ini saumpama kula teko mriki diundang mriki. Nun sewu. Rambut kula potongane sing kanan tipis, sing kiwa tipis, tengah koyok celetong saumpama. Lho sapa kate salaman? Kula ndak ngarani wong koyo ngono elek mboten. Cuma wis ndak muktadul hal wisan. Ndak pantes. Nek kate niru wong sing kena ditiru senajano pakaiane tok. Senajano pakaiane tok niki surban, duduk pakaiane habaib, duduk pakaiane kiai. Niki surban sunnahe Gusti Kanjeng Nabi. Niki siwak, niki duduk adate wong Arab. Niki sunnahe Gusti Kanjeng. Rakaatani bisiwakin afdal min 70 rakaah bi ghairi siwak. 2 rakaat ngangge siwak luwih utama tinimbangane salat 70 rakaat tanpa nggawe atase siwak, Pak. 10.000 masih setahun ndak entek kecuali sampean pangan sak siwake. Ngono dikek siwak ambek wong lunga kaji, lunga umroh mule ning grendul kae. Apa siwak ngono, Pak? Njaluk apa kon? Yok surban. Yok goblok, yo golek nang pasar, yo nang hajian. Ndak apa pun kasar-kasare parut nggih. Timbang alus-alusi wudun klinjeren sampean. Lek barang sing sunah sing cilik salate berjamaah, tirun sing enteng-enteng tok. Ndak usah perang. Sampe nirune sing gak kena tok, malam Jumat mateni londo. Nirune ngono tok. Tirun salat berjamaah, ojo ditiru kabeh.
Boten wonten riwayat sing nerangaken Kanjeng Nabi nate ninggal salat sepindhao, boten nate. Mboten nate Kanjeng Nabi mulai diwajibaken salat tau ninggal salat berjamaah, mboten nate, Pak. Lah terus kula mbek sampeyan ngaku cinta sembayange subuh 8:30. Iki sembayange gentinae usolli fardhu subha iki. Tutuk fardhu subh iki. Soale subuh campur duha mulai wisan. Hadirin ingkang sangat kula hormati, miris, Pak. Jane kula pun putus asa kate ngomong niki wisan. Tak nemu bet-beten ponan, Pak. Ancor zaman mangkin niki pun, Pak. Anak-anak wong Islam saiki ndak ono sing koyo Kanjeng Nabi akhlak wis, Pak, ndak ono, Pak. Ngapunten jenenge mabuk, ganja, narkoba, sing jenenge zina niki terang-terangan temen, Pak. Sing jenenge wong joget siang bengi, ndak ono sing wani ngelingno wisan, Pak. Padahal umat Kanjeng Nabi kabeh, Kanjeng Nabi paling cinta nang umate. Kula mbek sampeyan nek kepingin bungahno Kanjeng Nabi, umate niki ayo gawon kenalno nang Kanjeng Nabi umate niki. Cek kula mbek sampeyan diaku sebagai umate besok di akhirat. Cek dicintai kali Kanjeng Nabi. Duduk sampeyan tok sing kepingin selamat. Wong-wong selametno pisan. Carane kenalno Kanjeng Nabi. Kula sanes kiai ustaz. Kula bene kiai, kula bene habib, kula bene ustaz. Mun dan teh ustaz bilih sih dadi sampean. Cek sampean bene torono ustaz, Pak. Ya ayo mulai samangken niki wisan. Ibda biman ta'ul. Orang yang wajib bagimu jaga. Salate jogo, aurate jogo, akhlake jogo, Pak. Anak niki ojo sampean padakno ambek petik. Nek petik pokok dipakani perlu ngendok. Tapi nek anak wonten akhlak. Sampean nek dilawan mbek anak ndak ono nikmate urip ndek donya, Pak. Mumpung dorong sampean. Sakniki pun biasa ngelamak nang wong tuwa, mendelik nyerangap nang wong tuwa pun dianggap biasa. Ojo sampai niki gak ono nikmate sampean masih sugih tapi dilawan mbek anak gak ono nikmate. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mana hala walidun liwaladihi afdalu min khuluqin hasan." Tidak ada bekal yang lebih utama kepada anak-anak kita kecuali akhlak yang baik, budi pekerti yang luhur, tade sangkolan selebih utama, da ono tinggalan sing luwe apik kangge anak sing melebihi merupakan akhlak yang terbaik. Ayo dididik, mumpung mereng ngeten iki mulutan wisan. Lek biyen asar digoleki anake. Saiki ndak ono golek anak wong pancen bapake gak ketemu kate anake kate digolek. Bapak entek temu. Lek zaman kuno biyen anak sore digoleki kon budal masjid, kon budal musala, kon ngaji. Nggih mboten? Saiki ndak ono wisan. Embu sembayang, embu poso, embu yo opo anake wis ndak direken. Lagi opo kon gawe anak? Ternak anak. Tanggung jawab besok sampai di akhirat niki. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang anak-anak mereka orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah. Mereka menuntut kepada orang tuanya karena mereka menjadi kafir karena bapaknya yang kafir. Sekalipun umat Islam niki mboten dilaknat ambi anak tetapi tetap nuntut besok di akhirat. Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Rabbana atihim di'faini minal adab. Rabbana atihim di'faini minal adabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah, kula nuntut teng panjenengan. Kula dadi wong bejat gara-gara bapak kula Gusti. Kula mboten iman teng panjenengan gara-gara tiyang sepah kula Gusti. Rabbana atihim di'faini minal adab. 2 kali lipat gandakan orang tua kami siksa dalam neraka ya Allah. Anak nuntut besok di akhirat. Ojo mbok padakno mbek PT. Jokon akhlaki. Kenalno Kanjeng Nabi.
Sekalipun boten 100%, minimal ojo dibuak kabeh. Ibadai, akhlaki melbu oma uluk salam, metu oma uluk salam. Dahari maca bismillah, melbu jeding metu jeding. Dak ono wisan, Pak. Dia ngaku mata Kanjeng Nabi. Umat apa? Dia teroleh sahabat Kanjeng Nabi, syafaat dari dimah. Jaring abana Roma sateti umat Kanjeng Nabi karo setahun sekalian bila bulan Maulid baru rumongso dadi umat Kanjeng Nabi. Mulutan ndak tahu bondo. Diundang tok mbek boloi. Anake papat, langgar wetan, langgar kulon, langgar kidul, langgar lor, bapake nang masjid. Dadi suwengi oleh 5 berkati. Ya banyak beten iki, Pak. Mari ngono kate nyembelih petik gawe mulutan. Ngakune cinta nang Kanjeng Nabi, jare mang oleh hormat nang kene Maulid. Ngingu petik, kate disembelih diuker-uker, diurak-urak silite, pole ono endoke wurung, Pak. Naudzu. Nggih kula ndak ngajurno sampean entek-entekan, cura-curan utang-utang boten, tapi njero ati mahabbah niki, hormat niki njero ati. Nyambung ati sampean nang Kanjeng Nabi insyaallah. Allahumma sholli alaihi. Mangkane maulid niki penting, tapi sing paling terpenting yang menjadi pertanyaan besar, fama ba'dal maulid, apa setelah maulid niki? Mari maulid niki nopo kira-kira? Oh muline teko maulid, salate semakin berjamaah, semakin seneng berjamaah. Oh Al-Qur'ane diwaca. Saiku mati Islam. Al-Qur'an, Pak. Nyaris 24 jam ndak ngotek blas Al-Qur'an. Gini ki wis kenyataane sing ono wisan. Al-Qur'an hanya menjadi pajangan, Al-Qur'an cuma gawe duwe-duwean tok. Wis dak ono di omah-omah wong Islam saiki Al-Qur'an. Wis dak ono di omah-omah wong Islam sakniki aurat wirid-wiridan wis dak ono. Sing ono nyanyian-nyanyian. Kula balen maning, omongan kula mungkin ndak pati payu wisan. Ndak pati laku wisan. Karena penyakitnya wis kronis, Pak. Tapi kula berharap sing teko sing rawuh niki mawon. Ayo keluarga dijogo temen. Ma'rifatuhu, kenalakan Kanjeng Nabi. Mahabbatuhu, giringen anak-anak keluarga niku untuk cinta nang Kanjeng Nabi sehingga mengidolakan Kanjeng Nabi. Wa mutaba'atuhu, sing pada akhirnya kenal, cinta, mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi manfaat. Amin Allahumma. Mugi-mugi barokah para habaib, barokah para ulama, para asatid. Kula lan panjenengan sing duduk keturunane Kanjeng Nabi, duduk pewarisi Kanjeng Nabi. Muga-muga besok ditakdir saged kepanggih kali Gusti Kanjeng Nabi. Nek wis dik donya kula lan panjenengan mboten nate kepanggih kalian Kanjeng Nabi, mboten nate ketinggal wajah Kanjeng Nabi, mboten nate mirengaken dawuh Kanjeng Nabi, mboten nate ngambung astane Gusti Kanjeng Nabi, di akhirat besok di akhirat muga-muga mripat sing akeh dosa niki diparingi kesempatan untuk memandang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka mereka yang tidak akan melihat wajahku kelak di hari kiamat, kata Nabi. Manhum ya Rasulullah. Sayyidatuna Aisyah bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka yang tidak beruntung, yang tidak dapat memandang dirimu ya Rasulullah? Man idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya, mereka yang disebut namaku kemudian dia enggan untuk berselawat kepadaku. Allahumma shalli ala Muhammad. Nek wong sing solawat niki koyok ngeten ganjarane, Pak, gedene, Pak. Terus yo opo lek niru akhlake Kanjeng Nabi, lek niru adabe Gusti Kanjeng Nabi. Wong solawat koyok ngeten tok niki. Syukur solawati ikhlas. Kanti estu takzim hormat teng Kanjeng Nabi. Nek cuma solawat itu Gusti Allah wis mboco solawat. Malaikat pun mau solawat. Ayati pun sami afal kululan panjenengan teng Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu
sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim. Innallaha sak temene Gusti Allah wa malaikatahu lan para malaikate Gusti Allah yusalluna 'alan nabi sampun mau solawat podo maca solawat. Makane nek terus lari santri pundi-pundi fi'il amar dikawiti kalian ikhbar pemberitahuan maka amarnya lebih kuat. Nek ono perintah sing didahului kalian pemberitahuan maka perintah tersebut lebih kuat. Contoh, Pak Camat kerja bakti, maka Pak Lurah ya harus kerja bakti karena sing luwih dukur derajati wis kerja bakti. Gubernur hadir, maka bupati ini harus hadir sebagai bentuk penghormatan karena sing luwih dukur jabatannya wis hadir. Gusti Allah teng ayat niki memberikan tahu ikhbar innallaha sak temene Gusti Allah wa malaikatahu lan para malaikate Gusti Allah yusalluna padha maca selawat, pemberitahuan. Baru kemudian wonten fi'il amar, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Gusti Allah mboten dawuh ya ayyuhannas, hai manusia, tapi orang-orang yang beriman dipanggil, wahai orang-orang yang beriman. Sallu berselawatlah, tapi wis didisi Gusti Allah. Berarti fi'il amari lebih kuat tinimbangane amar sing boten didahului kelawan ikhbar pemberitahuan. Lafate lek cara arek pondok lek boten salah yusalluna niki fi'il mudhari zamani mustaqbal selamanya ndak mari-mari. Mangkane selawat kula mbek sampean niki lek dibandingno ndak ono nilai. Ada nilai ya. Mau banding lagi bi selawat Gusti Allah. Jauh Pak, jauh. Cuma tetap keterima disampaikan syukur ati sampean nyambung. Sepisan jok akeh. Apa maning lebih toko sepisan 10 sedino cukup. Di pagi hari 10, di malam hari 10, maka di pagi hari yang 10 akan menjadi pengganti satu hari penuh. Sore maghrib ping 10 syukur khusyuk khudu hadirkan Nabi di jero ati maka akan cukup untuk menutupi semalam suntuk. Cukup 10. Amalan sing paling enteng punan. Insyaallah niki pun mulai melebet bulan Rabiul Awal insyaallah benjing hari Sabtu nek penanggalan keranten wonten penanggalan sing boten sami mungkin hari Sabtu malam Ahad niku sampun melebet tanggal 1 bulan Rabiul Awal yang mana dikatakan bulan Rabiul Awal adalah afdhalus syuhur, paling utamanya bulan adalah bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, karena tidak ada kemuliaan bagi bulan-bulan yang lainnya kalau tidak ada bulan Rabiul Awal. Bulan Rejab mulya krana Isra Mi'raj. Ndak ono Kanjeng Nabi. Ndak ono Isra Mi'raj. Bulan Ramadan wonten malam yang istimewa, malam Lailatul Qadar. Kanjeng Nabi dipanggil untuk menerima wahyu Al-Qur'an. Ndak ono Kanjeng Nabi, ndak ono Al-Qur'an. Seluruh bulan yang mulia baru sitok bulan Rabiul Awal. Maka siapkan batin kita, siapkan badan kita untuk menyambut kedatangan bulan Maulid, bulan yang mulia. Kersane kula panjenengan kecipratan angsal barokah saking bulan Maulid, dan pada akhirnya kita bukan hanya mengaku sebagai umat akan tetapi diakui sebagai umatnya. Amin ya robbal. Mugi-mugi nasihat ingkang sekedhik niki muga-muga dadosa ilmu ingkang manfaat barokah. Kula bangsuli malih sepindah, kula mboten pantes wonten ten mriki keranten kathah habaib kali para kiai, beliau-beliau ingkang lebih pantes, lebih layak keranten al-faqir imtithal al-amr, keranten niki perintah saking guru saking tiyang sepah untuk menyampaikan napa ingkang saged kula sampaikan. Mugi-mugi wonten manfaate, mugi-mugi majelis Tanwirul Qulub dipun dadosaken majelis ingkang istiqomah ila yaumil qiyamah. Mugi-mugi para habaib, para kiai, para asatidz ingkang hadir, mugi-mugi dipun paringi panjang umur, sehat wal afiat, saged membimbing kita ngantos kepanggih kalian Gusti Kanjeng Nabi. Barokai para habaib, barokai para ulama sebagai pewaris saking para nabi. Amin ya rabbal alamin. Makaten ingkang saged kula aturaken wonten salah lepatipun al-faqir nyuwun akipun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum ila sawa'is sabil. Hada ma lazima minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, sehingga kita menjadi seorang umat setelah ma'rifatuhu dan mahabbatuhu, kita bisa menjadi mutaba'atuhu, dan senantiasa kita juga termasuk orang ba'athallahu yawmal qiyamah ma'as-siddiqin wasyuhada'us salihin fil jannati na'im. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin segenap para undangan yang dirahmati Allah, memasuki acara yang selanjutnya yaitu Syaraful Anam bil Qiyam. Dalam hal ini kami pasrahkan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Fuhadi Hasan dan juga segenap para grup Hadar Farhatul Ahbab. Kepada beliau kami haturkan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ajmalu minka lam tara qattu 'ain وأجمل منك لم تر قط عين وأكمل منك لم تلد النساء وأجمل منك لم تر قط عين وأكمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قرأنا في الضحى ولسوف يعطي فسر قلوبنا ذاك العطاء حيث جبريل في السماوات مجا يعلن البشرى بميلاد فخر الأنبياء محمد سمعت أمه قائلا أبشر بالحبيب محمد وتوالت بشرى الهواتف أن حك القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك
أشرق الكون بابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فاضطربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليمن غرت واستديوا بجمال يا رسول الله فوق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفقر المؤبد عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي فلربي كل حمد جل أن يحصره العاد إذ حبانا بوجودي المصطفى الهادي محمد صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل ما قصد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع واهدنا نهج سبيله كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جواره خير مقعد طلع
لزيارة قاصدين نرتجي منك الشفاعة عند رب العالمين مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا ربي فجعل مجتمعنا غايته حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا كريم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلي المختار عنا من صلاة وسلام مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا وصلاة الله توشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله سلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Semoga dengan lantunan salawatun nabawiyah barusan kita termasuk interpretasi makalah apa yang telah disampaikan oleh Kiai Muhibbullah Khalil, man ahabba syai'an kathura dzikruhu. Hadirin segenap para undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memasuki acara kami yang terakhir yaitu doa. Dalam hal ini kami pasrahkan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Mahmud Khair dan kepada beliau kami haturkan hajatina wa hajatikum wa su'alina maqsudina wa maqsudikum liqada'illahi ta'ala. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adati rahmatillah wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi'adati fadlillah wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi'adati khalqillah
وصلي وسلم على سيدنا محمد بعدد ما في علم الله وصلي وسلم على سيدنا محمد بعدد كلمات الله وصلي وسلم على سيدنا محمد بعدد كرام الله وصلي وسلم على سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله وصلي وسلم على سيدنا محمد بعدد قطر الأمطار وصلي وسلم على سيدنا محمد مرق الأشجار وصلي وسلم على سيدنا محمد بعدد رمل الجفار وصلي وسلم على سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار وصلي وسلم على سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه وأشرق عليه النهار وصلي وسلم على سيدنا محمد بعدد من يصلي عليه وصلي وسلم على سيدنا محمد بعدد أنفس الخلائق وصلي وسلم على سيدنا محمد بعدد النجوم والسماء اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما ينفعنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير وبجاه البصير النذير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Hadirin segenap para undangan yang dirahmati Allah, juga untuk para kiai, para habaib dimohon untuk